Ekipa pozdrav, danas ću evo sa svojim mlađim sinom Vigom napraviti jedan džir. Naime, ima dana kad nismo baš raspoloženi za previše hodanja ili bicikliranja, za znojenje, a htjeli bismo vidjeti lijepu prirodu. Pa ćemo auto napraviti jedan džir kroz Žumberak, Samoborsko gorje pa Žumberak. Vidjet ćemo još, imam viziju kuda ćemo sve ići, šta ćemo obići. Uglavnom snimit ćemo sve, snimit ću i GPS trak sa satom, tako da ako će neko ići našim stopama, da se može uputiti na jednu ovako malu poludnevnu, odnosno čak cijelodnevnu avanturu. Vidimo se! Vozimo se u smjeru Zaprešića sa dobrim razlogom, a taj je da vam pokažem jedan po meni genijalan vid prijevoza, transporta, pogotovo kad uzmemo u obzir da živimo u 21. stoljeću. Naime, sretan sam da smo sačuvali te neke drevne oblike prijevoza. Evo, uskoro ćete vidjeti o čemu se radi. Ovo je dio ceste od Zagreba prema Zaprešiću. Evo, prošli smo Zaprešić. Odlična je stvar što su pri završetku izgradnje one zaprešićke obilaznice, tako da se ne provlačite više kroz centar grada. Nakon centra skrenuli smo lijevo prema željezničkoj stanici, prošli smo željezničku stanicu i sad se evo prekrasnom cestom vozimo prema rijeci Savi. Već slutite, idemo prema Skeli. Skelom ćemo se prebaciti na drugu stranu rijeke Save. Evo, pogledajte malo ovu prekrasnu cestu. Inače, ovdje sam nekoliko puta vodio već biciklističke ture i po ovoj cesti koja je stvarno genijalna za bicikl. Evo, dolazimo i do rijeke Save. Uskoro ćete ogledati i Skelu, vidjet ćemo da li je već na našoj strani ili ćemo pričekati. Evo, Skela je baš nasred rijeke. Idemo se približiti i pričekat ćemo da se vrati, da se možemo ukrcati i prebaciti na drugu stranu. Evo, genijalno! Možemo, beba? Idemo polako na Skelu. Vidite, ovo je genijalno. Skela koristi isključivo snagu struje rijeke, vezana je sajlom i on kormilom upravlja na koju stranu Save želi ići. Evo ga, tu ćemo sparkat, lagano ručna, da se ne okupamo prije sezone i to je to. Ajmo, Vigo, van. Ovo je čisto ekološka stvar, ne čujete zvuk motora, nema strojarnice, samo snaga rijeke. Evo, sreo sam i prijatelja Medu, da se javimo. Bok. Ljudi znaju šta znači Skela. Evo, prošli smo Breganu i blizu
malog graničnog prijelaza skrenuli smo lijevo i vozimo se cestom uz prekrasan potok, međutim jedino što kvari ugađaj jest ona famozna žilet žica, jer ovdje prolazimo uz samu granicu sa Republikom Slovenijom. Uglavnom evo vozimo se u smjeru bioparka Divlje vode i onda ćemo nastaviti dalje makadamom kroz čudesno, čarobno Samoborsko gorje, kasnije i Žumberak. Kam idete? Oho, gledaj, cijela ekipa je tu. Idemo ti napraviti jedan off-road džir kroz Samoborsko gorje i Žumberak. Ajde da budi vodič, jebote, mi hoćemo neke... Ne znam da ste dovoljno visoki, to je ono baš off-road. I vidjet ćemo lepe slapove neke i tak dalje. To ide se kroz šumu. Makadami. Jaki makadam. A dosta su jaki. Zajebavati ima hidrolik. Alo ti, evo još je, Čekaj da snimam. Alo. Ljama, di si ljamica? Gleju. Pazi, mučka. Evo, jedan lagani žumberački road tripping je u tijeku. Zašli smo u područje Žumberka, prekrasnog Žumberka. Evo, prošli smo 45 km od starta u centru Zagreba. I evo, još uvijek smo na asfaltu, ali uskoro prelazimo na makadam, idemo u smjeru Eko sela i Koretića. A osim što smo sreli mog prijatelja Medu na skeli, kod Eko parka Divlje vode sreli smo i moju sestričnu Dubravku, njezinog dragog koji se zove isto Dubravko, psa i Ivonu, i predložio sam da nas prate, da i oni dožive ljepote Žumberka, njegovih slapova i potoka. I evo, oni su iza nas i idemo u novu avanturu. Evo, na makadamu smo, pored ceste ide potočić, a mislim nešto prekrasno. Staćemo prvo kod Eko sela. Inače, ovo je odličan makadam i za bicikl i ovdje sam vodio već nekoliko puta biciklističke ture. Ovo je naprosto genijalno. U svako doba godina, pogotovo na proljeće. Sad smo na cesti za Eko selo. Nekad je to bila meka za turiste, za izletnike, a danas je to teška pustoš koliko vidim. Tu je sve zastarjelo, ove sprave su već trule, ništa, ni restoran više ne radi. Žalosna slika nečega što je nekad bilo uistinu lijepo. I kućice su se tu nekad mogle iznajmiti, odnosno unajmiti, ali sad više nema niti tih mogućnosti. Eto, tu ćemo se okrenuti pa ćemo nastaviti dalje duž Žumberka. Evo vidite kako to sve tužno izgleda. Evo lagana džiravelica po Eko selu, uživancija uz potok. Pojačani smo za ekipu koju smo sreli u Divljim vodama. Evo, ovdje ćemo preći potok.
Ako ćeš tak prelaziti, bit ćeš sav mokar. Da vidimo di je... Tu je malo nezgodno, Vigić. Idemo naći gore neko mjesto zgodnije za pregaziti potok. Ovdje bi ja mogu. Da stavim... Hoću da... Hoću da ja probam. Evo još jedan kadar eko sela. Nažalost, svi ovi prekrasni objekti su propadaju, nisu u funkciji. Evo, Potočić, prekrasna cestica pored. Evo, uživamo ko prasci na prekrasnom makadamu kroz Žumberak, za koji očito malo ljudi zna, jer tu gotovo da nećete vidjeti nijedan auto. Ekipa je iza nas. Evo, toplo preporučam aplikaciju View Ranger. Možete skidati topografske karte i savršeno za snalaženje u prirodnom ambijentu. Osim što možete vidjeti gdje se nalazite, možete očitati nadmorsku visinu. Evo, penjemo se, sad smo na 480 i nešto metara nadmorske visine. Idemo u smjeru kanjona Slapnice. Ludilo. Jel da, Vigo? Da. Gledajte vi cestu. Ovo je čista fantazija. Za enduro motor, za bicikl, za auto, još po mogućnosti ako je terenac. Ovo je rapsodija. Pravi off-road. Cesta je ludilo, a Vigo mi je oduševljen. Ovo je sad najgori dio ceste. Tu bi bilo bolje da je terensko vozilo, ali ide i sa ovim normalnim, ali u prvoj ili u leru i full lagano. Ima vododerina, zato vrlo oprezno i ide to ko zmaj. Vozimo se kanjonom rijeke Slapnice u Žumberku, zaštićeni krajolik. To je nešto fantastično. Evo, makadam i potok koji ide uz njega, jel? Odnosno rijeka, može se reći rijeka Slapnica.
uskoro stajemo i onda ćemo stazicom jedno 5 do 10 minuta pokušati doći do slapa Brisalo. Kažem pokušati jer nismo baš najbolje obučeni, imamo tenisice, a gojzerice su idealne za taj džir. Evo, već smo stigli tu kod mosta i sad ćemo tu parkirati i idemo pogledati jedan prekrasan slap. Evo nas na novom mostu. Prošle godine ga nije bilo, do sad smo prelazili preko ovoga dolje, a evo ovo je lijepi novi komforan most. Preko prekrasne rijeke. Idemo prema slapu Brisalo. Stazica, lijepa, šumica, lišće, divota. Mentalna erekcija. Ajmo. Gdje si mali Šan? Jel si dobra? A šta je s onim ostalim? Kaj? Hoću oni doći vidjeti slap? Da, idemo svi. A zašto su oni tamo? Floki se boji preko mosta. Evo staza lagano ide kroz ovaj fantastičan kanjon. Vidite kako to lijepo izgleda. Idemo oprezno jer je dosta sklisko, uvijek vlažno. Treba biti oprezan. Ovo je kanjon koji nas vodi do slapa Brisalo. Evo ovdje se ljepotan već otvorio. Sad ćemo se približiti da ga vidimo izbliza. Ajmo ekipica. Ekipica ide. Polako napreduju. Evo ga, kanjon izgleda veličanstveno. I evo ga. 45 metara visok slap Brisalo. Ovo je dio koji vidimo, naravno još iznad toga ima dio slapa. Iznad njega postoji staza po kojoj sam već išao, vodio ljude po kanjonu dubokog potoka. Nešto fantastično, ali evo, slap Sopot, odnosno slap Brisalo. Još uvijek se vozimo makadam kroz prekrasan zaštićeni krajolik kanjona rijeke Slapnice. Imao sam u planu još da obiđemo slap Vranjak nakon slapa Brisalo, međutim obzirom da je već, evo vidite ovaj detalj, voda na sve strane. Obzirom da je već prošlo 4 sata, zimsko je doba, idemo u mjesto Pribić. Tamo ćemo obići prekrasnu grko-katoličku crkvu, nedavno restauriranu, i onda idemo u civilizaciju Jastrebarsko, nešto baciti u kljun i to je to. Evo i Vigo se slaže sa mnom, pretpostavljam. Jel' tak, Vigić? Evo još malo ugođaja s puta. I javimo se iz Pribića. I evo famozna grko-katolička crkva u Pribiću, praktički na otočiću, okružena vodom. Dakle, nešto fenomenalno. Evo, mostić vodi do nje, može se ući unutra, razgledati.